This is King Lion moto called dash 3 dash 3X, moto nziza cyane. This is a good motor vehicle, moto nziza cyane rwose, ibereye kumotara, ibereye ibintu byose, kandi ni nayo moto yatsindiye isoko ry'abagitifu, abagitifu bose rwose bo mu gihugu cy'u Rwanda. Ni iyi moto bafite, urabona ko ari moto nziza cyane, uhereye ku ipine ukazamuka, ni moto nziza rwose iryoheye ijisho, iryoheye no kuyitwara. Ifite moteri noneho ya karahabutaka, moteri yayo ni original, ni OG. This is original engine. This is original engine. Nziza kandi ndende rwose, ndende. This is a motor vehicle. Urabona ko ari moto ndende cyane. Shaka guhaha baza bakihahira. This is original motor vehicle. Kambereke n'icyo bita moto ifite amapine 3 bakunze kwita rifani ya King Lion. King Lion ni motor vehicle. Meze nk'imodoka, urabona ko ifite akadifu, ifite diferenco, ibirasoro binini byiza cyane bimeze nk'izi modoka. Ni engineer. This is engine. This is a tank, a fuel tank. Urabona ko inasakaye.
moto nziza terasoro King Lion